Ibyishimo ku bakunzi ba APR ndetse namwe mutagubwa gukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse mu bijanye n'imikino kabisa. Uyu munsi mbazaniye amakuru atari ivumbi kuri match yabaye uyu munsi kabisa. Yari match imeze neza cyane, yuko yashimishije abafana ndetse n'abanyarwanda muri rusange, yuko ikipe ya APR uyu munsi abafana bari mu byishimo. Abafana nta bari baheruka intsinzi kabisa. Uyu munsi babonye ibitego bigera muri bitatu kabisa. Uyu munsi bafite ibyishimo ndetse bafite icyizere yuko mu mukino uzahuza Rayon Sports n'ikipe ya APR bashobora gutsinda kabisa. Uyu munsi bafite ibyishimo, bari kwishira hejuru bavuga ati uyu munsi ikipe yacu yabikoze kabisa. Ikipe y'abanyarwanda, ikipe y'igihugu ndetse ikipe ifanwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Uyu munsi ikaba yabikoze, ikaba yatanye intsinzi y'ibitego bitatu. Uyu munsi rero nibyo nindi kuza kugira ngo tuze tubigarukeho turebe ukuntu bimeze, nuko ikipe ya APR yatsinze ibitego bitatu kabisa. Uyu munsi kuri uyu munsi isaha cyenda niho match yatangiye kabisa. Niho ibintu byemeze neza gatanu, kandi icyo nagusaba ni ukanda subscribe tukaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.